Bang jatend piny Kenya William Ruto golo chik ni mondo mi oganda upande maonge chudo leno makamano poko ketie time kaunti ma Vihiga kama moko kuom jogo ma nolalo upande magi wacho ni pod ikwayogi mondo gichul shillings 1,500 eka migi upande kana wero mo manobagi e kwanda alora ma ochuore jatend alora no Godfrey Ngeno onyiso ganda mondo mi obed kod horruok nyaka chieng' ket lendo mar jatend piny no ayanga e gazet piny owacho eka gibiro chako kawe kaka chik dwaro. Jaod bura ma Luanda Dick Maungu okwayo jatend piny mondo oru chenro no kowacho ni owinjore jokenya duto bed kod thuolo makare mar yudo pande ka ok okwagi omenda. Alikuwa hapa Nairobi akasema kila mtu apewe kitambulisho bila pesa yoyote, sio? Lakini bado tunangoja. Unajua serikali iko na procedures yake. Yuko na utaratibu wake. Bado tunangoja the gazettement. Bado tunangoja the gazettement ya kusema ile pesa ya kulipishwa iweze kuondolewa. Na ni waziri wa hali ya usalama ndiye anafaa kuchapisha. Akiweza kuchapisha hiyo maneno ya kulipisha hakutakuwa. Lakini kwa sasa yale malipo ambayo tunafaa kulipa ni shilingi 300. Tunaenda kusukuma kama wabunge ili hii kijana apatiwe kitambulisho free. Halo? Lakini ukimwambia huyu alipe shilingi 300 hana kazi atatoa wapi jamini? Lakini namshukuru juzi nimeona rafiki yangu Murkomen amesema kwamba hata nimeona gazette notice. Jukumu letu ni kusukuma kwamba kitambulisho ipeanwe free of Halo? Na namshukuru rais kwa sababu hivi majuzi alitamka, unajua kwamba rais akitamka mambo